القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بألف سسير من صلاة وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد الله عمرو عبد مناف واسمه مغيرة الذي ينطق الارتقاء لأم الحرم المحترم فهماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. وما فوقه كناني كم أهدى القدنا إلى الرحاب الحرمية. وسمي في سبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى نزار بن مؤد بن يبنان وحزاز سلك ندمت فرائده بنان السنة الثانية. ورفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأنس به إسماعيل نسبته منتمى. فعظم به من إذ طلقت كواكب الدنيا وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى. حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الحديرة القدسية وحاسها المحال فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأمه صراط سرى نور النبوة في أسارير قرنهم البهية. وبدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. أكثر اللهم قبره الكريم بأرف سسين من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية ومأنى نقله إلى مقره من صدفة عامنة الزهرية وحثها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونري في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية. وسبا كل سب لهبوم نسيم سبا من النبات حللا سندسية. وأينت الثمار وأدنى الشجر لجان جنا. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفساح العنسن العربية. وحرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه. وتبشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية.
واغتست العلوم من الشرور كأسه مياه وبشرت الجن بظلال زمنه وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية ولهج بهفر كل خبر خبير وفيه لا حسنه انتهى وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بالسيد العالمين وخير البرية وسمه إذا ولدته محمد لأنه ستحمد القربان أبطل اللهم قبله الكريم بألف سزيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين مر وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور ما رأينا العيس حنث بالسر إلا إليك والجمام قد أجلت والملام صلوا عليك وأتى العود يبكي وتجلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك الزبن النفور عندك الضبء النفور عندما شد المحامل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه يوم نالت بودي النطوى بالمفهار ما أبدله النساء وأتت قومها بأبدل مما حملت قبل مريم الأسرى مولد كان منه في تالي الكفر وبال عليه ووباء وتولت بشر الخواتب أن قد ولد المصطفى وحق الحناء هذا وقد استوصل القيامة عند ذكر مولد الشريف أئمة سور رواية وروية اللهم أكبر الكريم في شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبرس صلى الله عليه وسلم وادعا يديه على الأرض رافع رأسه إلى السماء العلية مؤمنا بذلك الرفع إلى سودله وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يتوه بهاتيك البنية وأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه ودخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية لم يكن بها قبل معه ينقأ للظمآن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يختلى خلا واختلف في عام ولادته في شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم حمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرضعت صلى الله عليه وسلم أمه أياما ثم أرضعت ثوبيه أسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وعفت عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعت مع ابنها مسروح وأبي سلامة وهي به حفية وأرضعت قبله همزة الذي همد في نصرة الدين صرا وكان صلى الله عليه الشريف بصوت ولدا والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة أكثر اللهم قبر الكريم بعبد سليم الذي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وعلى رقية وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ لمن وقره ووالاه ولم تشك في سباه جوعا ولا عطشا قدت نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتذى بماء زمزم فأشباه أرواه قام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية
وبين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور وعلى نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس وقد على الله. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك بالسفر كله وبما قال له الراهب وأولأه لديه من الوصية بحمامل الثنية. وقال والله له نبأ عظيم يؤمن فيه فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها. Purai ya. mentira kayo mo. ومضي إلى تمام 16 برؤيا صادقة جلية فكان لا يرى رؤيا إلى جعل مثل فلك صبح دعسنا وإن بتدئ برؤيا تمرنا لقوة البشرية لئلا يفجعه الملك بانصاره النبوة فلا تقوى ضعف ما بما تؤمر وهجر بدعاء خلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عبأ يده وأمر برفض ما سوى وحدانية وتجرؤوا على مبادرة بالعداوة وهذا واستدعى المسلم البلاء وهاجر في سنة 5 ناحية النجاشية وحد معرومات يزرع من واقم الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم يغرب بإيجاب الصلاة الخمس في ليلة المسرى ومات أبو طالب في نصف سوال من عاشر البعاثة وعظمت بموت الرزية ودلته خارجة بعد 3 أيام وشد البلاء على المسلمين عورا وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو ثقيفا ولم يحسنوا بالإجابة قرا وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوا بألسنة بذية فرموه بالحجار حتى خضبت بالدماء نعلا ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزنا فسأله ملك الجبال في لكان عذاب العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يتولى عبر اللهم رب الكريم بأبجد الشهد وتصلي اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أصلي بربه جسد يتقضى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية ثم انصرفوا فجعل الإسلام بالمدينة مكان مكة ومأوى وقدم عليه في العام 73 سنة و45 من القبائل والأوسية والخرجية فبايعوا وأمروا على مسلم ما لمن نجر الكفر وناوى وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفورية فأمروا بقتله فبجى الله تعالى من كيدهم ونجاه وجعله صلى الله عليه وسلم بالحجرة فركبه المشركون ليورثوا بأجبعيات المنية وخرج عليهم ونسى على رؤوسهم التراب وبدن الحجرية ورد بديع على من أولى من الظلم الخباء ولشيء من ذلك دحوى لأن لك أجل ولا حلوب بالبيت بكثرة اللبنية وكان مر بنا رجلا مباركا كذلك وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية. Ya jemaah sekalian, kita akhiri pembacaan prasaja dengan doa. Dan sekali lagi bahwa doa-doa kita ini kita tujukan kepada anak cucu kita atas nama Salsabila Az-Zahra Arianto. Semoga berkah insyaallah. Al-yadaini bil 'atiyah
يا من إذا رفعت إليه يكف العبد كفى يا من تنزه بذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم أمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل إنسان أمله فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية سائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم الجعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآزال من وصفه الدري بأقرات جوهرية وتحلت أنيفت بعقود حلا وأفضل الصلاة وأتم ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah telah kita melaksanakan baca barasanji untuk mengantar ananda kita, anak cucu kita, Salsabila Az-Zahra Arianto, semoga menjadi insan yang salehah, dipanjangkan umurnya dan diberkahi rezekinya insyaallah. Atas nama tuan rumah, saya mewakili untuk mengucapkan syukran kathiran, jazakumullah khairan kathira atas kesempatan kita semua. Kami tahu bahwa bapak-bapak yang hadir ini ya sementara sibuk bekerja, tetapi karena menghargai undangan dari tuan rumah, kita ya merelakan untuk waktu kita datang ke Sangala ini. Kurang semangat sekali lagi. Sekian, hadanallahu wa iyyakum, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, dan salam sejahtera. Cek 1 2. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin jamaah tasyukuran yang insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang mempertemukan kita dalam rangka walimatul akikah, cucunda tercinta dari orang tua kita, Bapak Haji Abdul Rahim, yang alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini beliau mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, telah lahir cucunda tercinta yang diberi nama Salsabila Az-Zahra Arianto, putri kedua dari pasangan Muhammad Arianto dan Ibu Siti Hardianti. Semoga dengan pertemuan ini menjadi sarana kesyukuran, munajat kepada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan lantunan-lantunan bersanji sebagai sarana menjadi generasi yang soleh dan solehah, menjadi anak yang senantiasa menjadi waladun soleh yad'ulah, dan senantiasa anak yang berbakti kepada bangsa, negara, agama, lebih-lebih membawa orang tuanya dan seluruh generasinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesyukuran kita menjadi implementasi dalam kehidupan keluarga besar Haji Abdul Rahim untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan berdoa kepada Rasulullah kita menjadi umat yang senantiasa mengaplikasikan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pemaham acara menyampaikan beberapa rangkaian acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah tausiah atau pesan-pesan agama, dan yang terakhir adalah doa. Dan untuk mengawali pada pertemuan ini, saya mengajak kepada kaum muslimin untuk sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan oleh saudari Irmawati Esos, kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق Allahul Azim. Ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Adinda Irmawati Esos, semoga dengan lantunan tersebut menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah di setiap kalbu kita masing-masing. Kepada Adinda kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya pesan-pesan agama atau tausiah Walimatul Akikah yang insya Allah akan disampaikan oleh orang tua kita, Haji Dr. Andes Haji Arifuddin. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah akikah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, sehingga dengan nikmat itu kita sempat hadir bersama-sama menghadiri undangan keluarga Bapak Haji Ibrahim untuk bersama-sama mengikuti acara akikah. Dalam penyampaian saya nantinya kurang berkenan atau kurang pas, kurang cocok dengan kita, itulah sifatnya manusia, punya keterbatasan. Semua itu kan enak, dari para panjang hanya masuk separuh, itu kan mengganggu ketenangan. Oleh sebab itu kita ceramah ini kita batasi, biarlah pendek-pendek saja, yang penting masuk semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala kita diberikan nikmat dan termasuk kehadiran seorang anak, kita adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, dan itulah yang kita saksikan sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, fazkuruni ashkurukum washkuruli wala takfurun. Allah mengatakan, ingatlah kepadaku dan aku pun akan ingat kepadamu. Saya akan menambah nikmat itu. Itu selalu kita dengar di mana-mana. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah itu akan selalu menambah nikmatnya. Cuma kadang-kadang orang salah dalam memahami ayat ini. Katanya Pak Ustaz bilang kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu akan ditambah. Sampai-sampai ada seorang teman pernah berkata, Pak, saya ini sudah punya satu istri. Oleh sebab itu saya harus bersyukur kepada Allah supaya istriku bisa bertambah. Padahal bukan maksudnya begitu, bukan orangnya yang ditambah, tapi mungkin faedahnya atau manfaat atau apa yang ditimbulkan dengan punya istri sendiri. Mungkin sebelum punya istri kita tidak tenang di rumah, selalu mau pergi keluar kemana-mana. Dengan punyanya istri, ya kita sudah bisa tenang, kita syukuri selalu ada di rumah. Itu kan salah satu kita, maka itu akan menghasilkan muncul yang namanya keturunan, itu anak. Nah, inilah yang akan diakikah pada saat ini. Tapi kalau masuk seperti dulu sudah punya istri, tapi tidak disyukuri, pergi saja kumpul sama teman-temannya, subuh baru pulang, bikin penasaran orang di rumah, tidak ada juga hasilnya. Nah, seperti itu kira-kira pada pelaksanaan akikah itu sendiri. Dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, kullu ulamin murtahinun bi akikatihi tusbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaqu ra'sahu wa yusamma fihi. Itulah dasar kita melaksanakan akikah. Kata Rasulullah bahwa tiap-tiap anak itu lahir tergadai atau tergantung dengan akikahnya.
Ini maksudnya bahwa kalau seseorang diberikan nikmat berupa keturunan, berupa anak, lalu tidak diakikah, maka orang tua tersebut nantinya, sekalipun anak ini tumbuh menjadi anak yang saleh, maka kata Rasulullah mereka tidak berhak untuk mendapatkan faedah atau pertolongan atau doa-doa dari anaknya itu sendiri, karena belum diakikah. Karena semua anak-anak itu lahir tergantung atau tergadai dengan akikahnya. Maka yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seseorang manakala diberikan berupa anak ialah memotongkan kambing pada hari ketujuhnya. Jadi kalau misalnya hari ketujuh saya tidak punya kemampuan, tidak punya uang untuk beli kambing, jadi saya tidak boleh melaksanakan akikah. Ataukah bisakah diakikah anak itu hanya dengan ayam saja? Nah, ini menimbulkan pertanyaan yang harus kita jelaskan. Bahwa disebutkan di situ, di hadis itu adalah kambing. Kalau kita tidak mampu, maka tidak boleh kita melaksanakan akikah dengan hanya memotong ayam. Nah, yang mampu bilang, Pak, saya jangankan kambing, jangankan ayam, kerbau pun kalau perlu saya potong. Itu tidak dibenarkan kalau orang mengakikah pakai kerbau. Bahwa tamu kita banyak, tidak cukup kalau hanya seekor kambing saja, hendak apa-apa ditambah 1 ekor kerbau. Tidak boleh ayam, tidak boleh kambing, hanya kerbau, karena yang disebutkan adalah kambing. Sama jauh masabi. Nah itu. Kemudian yang kedua, waktu memotongnya atau mengakikahnya. Ini sering diperdebatkan orang. Katanya hari ke-7. Terus sudah hari ke-8, hari ke-9 belum punya kemampuan. Para ulama membolehkan pada hari ke-14. Itu. Kemudian mengenai jumlah, ini juga sering dipertanyakan. Berapa sih Pak seharusnya kambing dipotong? Di situ lebih jelas, Rasulullah mengatakan, anil gulami syatin wa anil gulami syatani wa anil jariyati bisyatin. Pak, anak saya lahir laki-laki, tapi saya tidak mampu membeli 2 ekor kambing. Kemampuan saya cuma 1 ekor. Itu boleh juga. Karena ku anil hasani wal husaini kabesan. Adalah Rasulullah Muhammad SAW mengakikah cucunya, yaitu Hasan dan Husain, masing-masing 1 ekor kambing. 2 dipotong untuk Hasan dan Husain. Berarti itu saya mengatakan, usahakan nama itu adalah nama yang baik-baik. Paling tidak nama yang mengandung istilah humidah atau ubidah. Nama yang mengandung pujian atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Abdullah, hamba Allah, itu seperti itu. Atau bisa pakai nama-nama orang-orang yang terkenal. Juga bisa juga mengikuti jalannya seperti itu. Banyak orang-orang yang terkenal itu, dan ternyata juga sudah terbukti. Dulu waktu yang pernah terkenal ada yang pintar mengaji namanya Muammar. Ada lagi anak lain kasih nama Muammar, juara juga, dan seterusnya seperti itu. Jadi kira-kira yang begitu adalah nama yang baik, yang mengandung pujian atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berkata, apalah arti sebuah nama? Tentu jawabannya lah, arti itu sangat penting dan sangat berarti dalam kehidupan kita. Dia memberikan nama anaknya yaitu Ahfas. Ahfas itu kalau kita di Indonesia di sini namanya kelelawar. Kalau di Toraja mbak paniki atau sistakul dia. Paniki. Kalau siang dia tidur sepanjang siang. Kalau malam baru dia bangun, habis digasak barang-barangnya orang, beroperasi ke malam hari. Anak ini sahabat Rasul memberikan nama di anaknya itu Ahfas, si kelelawar atau paniki. Saya sudah angkat tangan minta ampun ini. Anak saya tidak bisa diatur. Semua bentuk pelanggaran dilaksanakan. Karena saya tidak pernah perintahkan itu. Saya mengalang-alang dan tidak bisa diatur. Ditanya, betulkah kamu anaknya bapak ini? Bilang betul. Betulkah kamu sesuai keterangan yang disampaikan bapakmu bahwa kamu sering mengambil barang-barang orang berusaha apa di malam hari? Bilang betul. Kenapa kamu lakukan itu? Anak itu tanya, ya Rasul, coba tanya langsung kepada bapak saya. Karena bapak saya memberikan saya nama Ahfas atau paniki, maka atau Sisakulu, maka saya malu pergi kalau siang hari bergaul dengan teman-teman. Karena begitu saya muncul dipanggil, paniki, kan tidak enak ya Rasul. Karena bapak saya sendiri yang selalu memberi nama kepada saya. Jadi tadi itu jawabannya, apalah arti sebuah nama? Kitab Islam, nama itu sangat berarti dan sangat menentukan.
Itulah dulu sehingga Muhammad, orang pertama diberi nama Muhammad di Arab Quraisy waktu itu, sampai heran semua orang waktu dibawa ke lingkar batu raja, siapa nama Yusuf, bilang Muhammad, orang ke orang, wah Muhammad, barusan kok ada nama di situ. Padahal Muhammad itu sesuai dengan kitabnya dia Al-Barasanji karangan Ja'far, di sini itu artinya orang yang terpuji atau orang yang dipuji, ya kan? Nah, yang terpuji, maka Muhammad dia yang pertama pakai nama itu. Sebelum itu ya Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat yang harus dilakukan ialah mendidik anak itu supaya tumbuh menjadi anak yang saleh, sehingga nantinya kalau orang tuanya sudah tidak ada, sudah ditarik dari peredaran, sudah meninggalkan bumi ini, maka doa anak itu akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Dan ayat yang dibaca tadi kepada kita itu kisahnya tentang Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian sesudah itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu sudah matang dengan kita sudah ingat semua. Tapi ada hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan dalam mendidik anak, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinina. Ini yang kadang-kadang jarang orang paham. Didiklah anak-anakmu, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika anak itu sudah berumur 7 tahun. Karena di umur 7 tahun itu saat lucu-lucunya anak dan gampang diatur, gampang diarahkan. Maka umur 7 sudah harus diperintahkan untuk sholat. Ikut jadi makmum di belakang, biar dia main-main apa yang penting didekatkan bagaimana cara. Karena sholat itu adalah tiang agama. Supaya anak kita bisa mengangkat nama baik kedua orang tuanya. Dengan prinsip dalam kehidupan kita sekarang ini, apalagi ini sebagai ceramah hakikat, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Kita ambil hikmahnya, apa yang baik diambil itu datang dari Allah, yang salah atau yang kurang, nah itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pesan-pesan agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kasih Bimas, Islam Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja, Ustadz Dr. Andes Haji Arifuddin. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ardi Muharram SAI. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, kami akan memimpin doa ini dengan sesuai dengan ajaran Islam. Kita semua boleh mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, kepada istri-istri kami, kepada pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dari sisimu anak-anak yang terbaik, baik agamanya, baik akhlaknya, baik budi pekerti, baik bagi keluarganya, agama, bangsa dan negara, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pendengar doa. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa nisyarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Panggillah hati kami, kuatkanlah hati kami,
baikkanlah amal kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan dan jauhkanlah kami dengan kejahatan. Jadikanlah kami orang yang senantiasa menjaga ibadah kami sampai akhir hayat kami. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami dalam agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa atas segala-galanya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan ini kebersamaan yang senantiasa Engkau rahmati dan Engkau berkahi, dan perpisahan setelahnya perpisahan yang senantiasa dalam lindungan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah rangkaian acara terakhir, yaitu doa atas segala hajat, atas segala harapan dari Sahibul Bait keluarga Bapak Muhammad Arianto dan Ibu Siti Hardianti atas kelahiran Ananda yang kedua, yaitu Salsabila Az-Zahra Arianto. Semoga dengan munajat ini senantiasa menjadi sarana kebaikan dalam kehidupan, lebih khususnya kepada Sahibul Bait keluarga. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran kita dan keluarga besar dari Bapak Haji Abdul Rahim. Moga-moga kehadiran kita menjadi sarana munajat keberkahan fit dunya wal akhirah, lebih-lebih kepada Sahibul Hajat sekeluarga. Dan juga permohon maaf atas segala kekhilafan kurang berkenan kepada kita semua atas pelayanan hidangan yang keluarga, mohon dimaafkan. Untuk mengakhiri dan kita ada hidangan, saya memimpin kepada kaum muslimin untuk bersama-sama membaca doa hidangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Lihat nih. Langsung masuk jalan. Langsung masuk. Cari mana kita tempat? Oh, langsung tempat tidur dulu ya. Terus jangan ada kulit. Oh, Tambah berapa tuh, Nasir? Kurang apa tuh? jadi cukup di mobil. Langsung. Di depan puskesmas, tapi masih di polsek, di polsek. Iya, kita di situ dulu. Ada di Pak Polsek tadi di sini. Ayo.
Keselamatan Bapak harus tangan anti. Situ ya. Belum makan. Dah kok bidang. Sampai ini. Sampai ini. Ada dia. Ini ada gas.
Siap. Amin. Mama jadi tadi. Oh ada kok. Ada di sana, sekurangi. Kurang paning di sana. Mana kak? Oh iya mana? Tidak magaya lagi. Tidak bisa magaya lagi. Ini dalam atau di luar? Bagusnya di dalam. Oh iya, di dalam. Jangan di mana di situ sama ini. Ayo, langsung. Nama rombongan kedua. Udah terwakasar ya? Ako mula na palibay na yan. Ako nakikita si Padre. Ano ako para?
Na Indonesia bas kumyong lula. Yun na